Mondra dolanan na rin kawait and mensang ramot, mampagik talineo pa na o tayo kapakap. Maayos na matkot, lapalap sa kapangagang yung masan mo, mas mampil ko rin pa na ranwit. Pagkakam ko ting kaya kiti, kailan nga na mo sarawi, yarpitin nga na mo sarawi. Totong kiwarot, pangyamin kalangan pan marawin nan lang. Sutra pinay kaya, sutra ay tutok. Sutra ay kaya, sutra ay lalagong ay, ko mo may chorus. Sapil totong kimarang kaun Jesus Christ, ubi sali ay kiti siya ni nakan chorus. Totong mapamaya po ang tiya sa mo patakwot in Jesus' name. Amen. At dahil irang kawit and rawit, horala pa masani, ter o kila, am so kautian as a god. Ter o kila am so kauti and as a god. At dahil wat pang kusan ng bukan Hosea, laut payo ririkuano. Hosea laut payo ririkuano may masani. Nayara masakan pan melar pagkiyar pong siya yalar. Kumay samorokan sotamen pong na siya, Hosoy kalay patak, ime kare yung kare ta ay soing kumaila o sa tapaw na sa nomay putangkan para ren reter huyala ni samoro. Nampukan wayo ko siya, my people are destroyed for lack of knowledge. Bukan pembiyo ko siya, rapaan melar pagyar pong siya lar. Nampukan wayo tara melar okila aray siya sakot. Nay aramasakan. Pan melar pagyar aray pong siya lar. Ismenen aramas, ne ismenen ko aramas. Nan iren pukwet bukan Hosea, kusko siya Syrian Israel kan. Pagyaray kin prakaksangkot. Merin lopuo koros meutot kitarin ran Jesus Christ. Wialar sapolmen kot aramas. Piltuet kitail ranwet. Magdabi so kauti and as a court minute magdaya pungpungi tamambilo kila. Certain pan kawai kitail la. Talan work me mawin and palingen magdaya milole euya mawin neu me inenen lap. Eso tikitik. Ran koros certain nan tiang. And kawai kita la me uya sapol men kota kan iral me sesa kota kan me second te kosmo Christ on ral more. Eso te katapan kin rai po na iral la koros me uto kita rin rama kalakalang kaun Jesus Christ. Iral me uya sapol men kot aramas. O certain pang kawai kita la mo te pan so kauti kita lan wewe ki kot menet me kita pungpungi. Rimeng kita lang langsung on melel silu misan sa long tran wat-waten ranwat kayo certain pangkawala koros me pilataran siya sa kot po ye mission ye yan certain mission and kawela sa pulmen kota kan nan son yawanis laut ay secretary kay sa kamasani liberap kin kota po en prapa kemela o kawela angay parator po irailanan kin more ye more unsek. Rekteglangan certain yan Christ araw dog. Certain koto en prapala kamela o kawela. Iya misinong pong sambawat. So te ewa misin toror likin en prapala kawela o kamela o kawela. Pambakte pa certain song en prapay kitail. Nanitay sentkan o song tingan koros me atail. Rai peninikan akin prapasang niya tayo soto wewe ki kot an kota masanong kitay me pitundra moriongi certain kin an ki ansu mawan prapasang tama tayo imengata puk sarawe masani nan Petrus kayo laut mauri walulil tuaw puk sarawe masani kumal ononop o masamasan Pamailmin titiyo, tepel, kin koko sali tuwete layon naman mekin werwer, raprapaki is me apan katalela. Mekot magdalang talang wewe kinan ren pukwet. Eso kin koko sali katalela mahal ramas. Akin raprapaki is me apan katalela. Israel koros me peun siya sa kot, me so kautiran sa kot, ye Israel me akin katalela. Koros me wewe ki kot masaning kot ang raile
Sairi Rael pagi retiriki masanin kot re Rael. A koros me sau kauti en ren wewe ki kot. Lang kot men me tai pompong ya kot men me lap. Paksaro masani me nang bukan sion. Mapung koros pan song en inting da. Tuan dama Christ ya nan sombar silu me we age a ministry nan samba. Sudah buka bangkakan quality. When lapin kot menet, ima kata talang wewe ki. Kot menet magkatay pongpongi. Pemawon magkatay milole, ewiya mawon yo melap. Mawon in palingin, spiritual warfare. Moran koros, tayo mimina mawon wot, mangko. Okay, paktakin kena inenen lap. Mawon wot, okay, paktakin sotonon kena lap up. Mawon wot katay milole nan ran koros. Etanan wewe ki mau tama buksaraw masani. Negen koko seli raparapaki is me abang kata lela. Is me abang kata lela woki Israel me so kau tira na siya kota kan. Me abang kata lela. Seten masak. Koros me wewe ki kot. The lol na naray wewe ki kot. Pagi wewe ki me Israel wewe ki kot panet. I me so masak. Koros me so kau ti. Dan wewe ki kot. Rezeki tua ko siya Eric kumail tengah-teng ni amail poson o kelai longi certain. Kumail seme ria mail solen kan wasa koros ni samba kin yang kumail milanan. Songen lokolok me kumail kin mila lole. Er koros kita lori tai solen koros nan samba kin ken. Tuan maun wit. Ap koros me wewe ki kot. Koros me kin wata kong rai masanin kot. Rai kele me bangin peweti, pagre lol, retiriki, kot. Imengkara tanan, nan puksaraw ya masani nan ebisus iralaut payo retiriki shoot ko siya. Kumal terki yang tepela anso mau. Pagke mas-masan kita el, mesya kilang talan so koros. Ya anso mau magdepan retiriki tang sin wenim kis. Nambang wayo tanet, do not give the devil a foothold. Me wewe me ter meitong kisin wani mo kisin rita maban kol pues bang katar ambang kotok wani mo dan rita laut iyan sa tenato tok heribuk saraw nan revisus payo riseksu ko siya kumail ter kiyang tepela anso mau ya anso mau dahil ter ritingong wani mo na tayo mor maban kol o tepta riting kau lagi lawan imut. Dalam anak dalam tuete, ol lolakong men. Mereka wata imut pun pipe nan matu iralaut reisek, matu iralaut isu reisek pipe ko siya eri. Memen mekin rong ay patak pukat okin kapayata. Ebang rasong ol lolakong men mekin kawata imut pun pipe. Memang mungkin rongo kapay ta masinin ko tong ikda marong asang ya masinin ko magdai sirigin wada kong taila masin. Hey, esrita Fransarawigan kananing kau tengah dari total rong masinin ko o dai purlan moralkan o so kau tien pak pasang ni dai buk sarawi. Tamang dai ko tu yaran sarawi dai ko tu buk dalam bin kakela ka tamang dai kan wat-watek ni moralkan. Nan Luke wano pa sa kwalutan eh. Wall minute pan rasong aramas mekin kawata imwe yakin werta puel lel pipe. Apkin pasan niya di imwe pon pipe o. O nilapa kaya akin pulito o lelimo esoto kamakita ta pagi kokoutar pon pipe. Nan Luke wano pa sa kwalu ko siyame. Yakin way o lol. Lel pipe. Pataki yang tayo magdalan anak dalan king watak na ita buksaw dalan lol. So ta aramasamen kak wewe kila buksaraw unsyak. Lau Christ pangkatin puro to. Ay magdalan kak dalan uya. Dalan wawer uya watawat pagdalan uya lol la.
dalam uya lolala ansyo koros. Lau Christ katin puro to. Maka dahil yin sanogu watak masan in God. Dalam petepet. Setan sudah masang ketai. Begitu petepet ni adalah tuan waki. God lap menet begitu uya bungi. Ite begitu panen segi God begitu panen watak masan. Ite. Kita lihat anak-anak wat-watak masin yang kot pagdalin wewe ki kot lap menit magdai bongbongi. Magdai sirupan sino ku watak masin nong kita lak dai sirupan wewe ki. Dan ire magdai watak matu isuri sek payon dai rememen mekin rong ai patak pukato kun kapayata. Magdai sirupan watak masin yang kot jalan dai bang kapayong kedai masin yang kot pagdai situ wewe ki. Ite magdai kak wewe ki magdai kin watak ong kedai la masin ong kedai kapayong kedai tamu kedai watak. Ite magdai bang kedai lang kapayong kita ong kedai masin yang kot. Nan matu esek seluruh itu esek tua ko si ayong kedai. Irail kan me kin Olo kin kamera kuaran tu kau kan bukti nani alo, mana kan ping pirto, o kangala. Dan matu esek sidu esek tua ko siya, Israel kan makin wrong masen tuan way and God. Apso dakin way ki. Rasong kisin waran tu ke me bukti yang pon kisin ialakan, en nan mato. Ngayon suwet apkin koto o atiasang tamekin karungurtiyong nan kapetrail. Imi ko siya ng kapanda, siya Thailand koto betul Thailand rong masinin kot ran sarawikan o tayo pulan mo tayo kan Thailand sutin sinugu watak ni Thailand. Puk sarawikan po ime siya ban an ki yang sumao yang koto perpasang tama kita rong pag tayo siya wewe ki. Israel kan merkin rong ay masin tuan weyen kot. Absolukin wewe ki. Tama tu wewe ki. Poi rai sukin watak. Kala rasese. Rai wewe ki tuan tama masin in kot. Ko saya ong Israel. Bagi rai koto te pakeu na wikeu rong patak. Pulan moral kan o situ pil pak pasin rai puksaruikan o bil watak. Utan jalan mau kamu paling ini style. Yada bangkan watak masinin kot hong kitai. Karyau kot sedepan pun nasi kitai en wiala sapul me samuro. Makitai bang pun sei. Kelang buksaro masih mekitawi samuro kai. Ni ada kot kosmo yang Christ nan ada mau kitawi ala sapul me samuro kai. Nan Pedro kayo relau triau tuau kosia. Aku mail. Mau yakai nak pilih-pilih, puing samoro en nan markio. Mau ya way sarawiyo, sapul men kot arma sekei, me pilih tang, kalau kisali wiya kapuria mo ikan. Hari kita koros, tahu ya sapul men kot samoro, i magatin pilih kita ilta. Nian semua kita kotor en Christ, tukur lang mare. Kasamo yung ina na tayo mo, kita wala sa pumin kot, samoro kay. Abang kita ibang pilatak dalin ton siya sa kot, so kau di yang dalin sa kot bukat, kita isi warong dalin yung samoron kot kay. Kita isi warong, pag kita so kau di yang kita ilin, wawagi kot manet, kita pong-pongi. Kadak kita isi bangga kuyala sa pulme, samoro. Utang tabang ya sa pulme, samoro, magdabang kin bonus sa iyo, watakong kita ilamasan. Oke silu. Ko cerban kapayatan ni tay serikan makatay ma perkaksangi o sudah kinuwata kong kitay amasan. Nanday rin watawat nan usaya bayo wano ko saya. Imakartay soing kumaila o sudah po na sinumal putangkan por ter wiyala ni samuro. Ar makatay ma pon siya se kot. Tay ma so kauti yang kitay so kau ti kita dan wewe ki kot manet apel net ay serikan sudah kapai pangko ang rail. Itme puk saraw bahasa ni na no saya payo daw wano. Me esoin kumaila sudah bonus no may putangkan
Retero yala na isamoro. Karata atay puko main ko Thailand. Isinugi wada kong tay masanin kot ran. Patapot nan ranakan chorus. Pagkatay mimi na mawin yo makaitekin meng kamanaman. Chorus imang kata puksaro masani. Chorus mepeweti lelni mo yung bang kumawala. Kaitekin chorus mebuat-buat taling sarawi bang kumawala. Chorus mebang peweti lelni mo ye iray bang kumawala. Chorus mebang peweti ye Israel kan megin wuwaki masinin kot ong Israel. Huy mengkair kilay rapukat watak masinin kot pagkana siya easy. Poseden da kawayu kala.